Ekundi kimwe gia siasa ba Meru na dietwa New Dawn kiugite buru tungatani bukwamite ndene kaunti ya Meru na no mwanko garuru kubuthithike bakiaria asiasa baba barene amwe na mukaririgite wa kiama kia NOPEO Meru Daktari Julius Mbijewe mwandiki munene wa kiama kia Franklin Karute na kinya wa Ambassa Laji Mwendie baugite kinya gavana ojo ate kuoneka agita kurimiria Meru taburia bangi bakuthithi bakiuga kinya mirandire ya mbiritwe ni gavana wa mbere aja Meru no Peter Munya na wabaire kireito murungi ni ateja niru baugite nande kenda matu jagira no mwanko tongere bugaruke Ruru nandi ni rudhiomi rweru rwa gikundi giki na gitumi kia kwija mwana kio ni giki atwanoga nontu nandi igitarite kuraja kurionekana Meru gegekirwa curfew gutwike nyama na inchi o Meru akiuma Meru eta ome ninga karomba ngavana kawira rutha tutitikiria gwita na njira eu itiomba kubweka bua guteu komba gutwika ngavana kuremano na MPs bonde ba Meru ngavana kuremano na MCAs bonde ba Meru ngavana kuremano na ndo bonde ba kanisa clergy anto banjori ato badikera wananchi ato badikera mbesa ngavana okure ikothira ndene ya Meru monkana nde onde tariuga 1 billion shillings to bakwa accounted for twagukanirie twakwira antu ba CEO ciori to bicine kiuta tena watho kukagea thina ndene ya Meru na arua ni milioni 10 ikoriu account ya Meru no ntu bwa gavana wa Meru na arua magamba kwa EACC ni 50 na jarirwa no goti bwa Meru mwonka na arua alitingoge bwa Meru ponthe uria wina rondene ya bank kana sakono iriko mbecha ciao na agitirwe ni gavana Kawira thirikari ya county government but then mbecha iwiteta bank cia mweri jwa ere cia mweri jwa thatu cia mweri jwa na nandi jwa tano jwa atonya na antu ba bonde bakari wa mbecha ina interest ya kuma mweri jwa ere yet ibagitirwe mbecha ko mbecha ciarirwe twaja kuga na kajo kamona tugwatene tore Meru and we are not stopping nekenda Meru eje korie kinyare mwambere nekenda Meru eje human takene ere mwankanande kanera tugagana na ara kigembe mutoro ne jore nande nekenda mwaje agya hope nekenda mwaje okanza agya hope nekenda mwaje wa merimu ere ngemenene twika yorongo agya hope nekenda moyuthi agya hope nekenda mwekoro agya hope jere ya eja no ne twawesa na program wira inge no mwanka Kawira agiteatia amen no mwanka Kawira agiteatia amen Kawira igitare ngavana King'ang'i atura utotarira mbecha na kibao akiuga ona nabo kiraito eja 12 billion ende wana ndia keja wa 14 billion mbecha iwote wiko thithia we are hearing from reliable sources ngugire Kawira gwite nene ikuigurira nyomba Nairobi kuigurira nyomba Dubai na gwaka inge injinge kwa mbecha cia county cionthe na ari igwita ige Kawira na antu banjeo antu ba Meru county batekuritirwa ngugi amana bubu bakaria manto jege miradi mwanya mwanya na county Meru ire kuonekana ititite bwega department yo gimiba mweri kana health yathiririe mbeya ciayo December mwaka muthiru tariki 30 itigerie ciringi 3 koguo tenda wachiomba kuonekana ndene ya sibitari department ya roji mbwa oire cienjerwe ondi tanjene wa mwandikire report bwa mwira antongirie mu bakunyoruje kuma ke bwa uziu yet gotenye mwenyunya wa roji gotenye mwere equipped department ya njira milioni 700 yaretere Nairobi chagweta Nairobi njira itirabwire Meru gutechiraremerwe raiji Kawira aritonga gatonga nyaba otwe atonga muntu ndene Meru county igitare uria wathani baba baire barade ndene ote mwana orade ja sibitari lakini ya wathani nabo Kawira jabo eronde ana bakore ogoti ndene sibitari toriuga tokonoga na tore ekoro toriuga kakana ngite kura lakini okikuoleleke the previous regime ira siari kuo maendeleo yarabambete kutwa batu tuyantu egembe yari ya maingi lakini kuma Kawira otweka gavana tombo otala ote maendeleo ambete kwithira kirete gembe apart from kwithira turetera mbori ng'ombe na mandibuti ito kwenda renge uturatharani
utwira atiri we ni atokarakari governors bange bonthe bekuru baka yokwi president wanthe baekirwa ndrene baita mwanka outside ntuko ithano baita kuthoma baita kwaraniria na donors na philanthropists nikenda bombotethia county cio we kwi muntu moru ibonto president arakurire na ya kwethira president atakurire turatharani royo utwire ni bibi arere ni bibi atomere uri akwa company president wetu na ara America bangi twabone kurubonthe baibana na araura uchoke utwire ni mbi bitomete uri akwethira we Mombasa ukiariraria manto ya mira no ntuthaikira crisis number 1 wetu ina ndene miru ikimera keketu bakiuga nandi kira kina bata ni atongire kwaria mugambo jumwe muno kisiasa twerekerete nikenda miru yewa kioto kire ko batara batwe tutimenya gutwika situation we ambaye igatiokia nkurukie mweri jwe mwanjari yekiarairia muntu umwe njori yekiarairia muntu umwe gwathania Kawira na MCA gwathania Kawira na MP gwathania Kawira na senator Kawira na minister Kawira na kanisa Kawira na mindia gutwika Kawira muntu bagwathanite no imurega baichu etiomba kubua eje tenja eje girikari kana atia mwamkompia sote pamoja mero yonka trena bunge kenda okethra wetangura na kwewe shima ena bunge bathatu okethra mutwa na kwewe shima atena mubunge batwe itoko demand teto request gato demand for respect which is rightfully ours iketo koria bunge beto na tongeria beto bonde including the CS including the senator na barabange bonde njoni tokareni ndiamwe njoni tochireni okethra bara ne MOU bande kanirete ikego tumabaye shima let's find a way of having our MOU with the next government twethra tre community ya Meru turena MOU na thirikari renge ikeja kwagia MOU ikago tomatwa tosi left right and the center muthuri Muriuki waru Juma mutirijo Kangangi.